In this video, I'm gonna review a karbi movie called Artu. I know it's late. The movie had released long ago. But what to do? Kalila tika karbi mi jithan po ho. La sila bang so video long ke ni ke thailong amek la pen an ningalam si jithan ji. Artu pomat blockbuster in kongma. Disaster hode. Artu movie is based on historical story. Ladak nongnam jethang klong bijoy lekthe kiron ingtipi malinti sopiatum do. So firstly, let me tell you the story of this blockbuster movie. Story based theme and the concept looks good. So now I will tell you the story. Once there was a king in a place called Artu. Oh, karben ho myang tadi ha. Alam marjan mang ke tum kadu kawita langlong thaipu. Ehudi sia por inut ari chodolo Artu po de malong. Ahokpet ke Artu plutang te ing nama fan. That's what I know. Bangso film long sureste mung hello richu ahokpet ke. Sita me nigom rong hang bang aning kahino pen joine sureste mung fan pathilor. Sureste mung ang hoga cherai pichota kali apiso phanda ka cherai ji se kabori. Na se hola abare ma piso mate sureste mung apiso bangke malen tisopi. Nigom rong hang bang malin tisopi phanga cherai ji pomat malen bang dari thuse cepat thilor ami thangama. No nang klang pong kala bang so lama jan ahok pet atumo. Lapu kang thirpen kongwita aning ke dok thek tikali. Latum lapu an lo ka chinghon abang to monan da je pabulong de. Nang ne phan la an no po hening nang ke hang. Ni cepat thilo ji. Bonta nang bang asap ta ke sonang lang dingun e. Thilo ji ba golan ke dianta. Lapu an ka chinghon a fit pudat sita me apu thak latum a ongoso an ye so thula. Nente ni ongoso pido ta do jong jong. Ning nang dog bang abi. A ongoso an ye so poi pitita me kang therani pi bang ke masap ta chadon nde. Kungri aphan anut ka preka phansi ka chupi ji sa ning ke ha. Alang tum ko pai ke lang no pena jok. Richo tum aduya hoga silang nama hut kungri aphan taware benglong chetong lo. Amat richo bang kungri aphan aning dog de lapujo. Lasi alamarjan asin ikop ka skip amat kungri aphan Artu ponde lapujo. Sita me kungri bang Artu ki dunjia aphan kroi kre pin. Bonta apia po tum bang thantap than promat pakoi de. Richo hemalong richo rong sor tum ha richo pi ka chepa chinia long si kang thira tum ta dun lo hada. Hadak pena matsi kang thira bang ke kungri aphan one dead lo. Lapen habit haram jo kadrap joy lo. Asupia tum habit haram lok si ke kanang lo polam charjuk long si kungri apia po tum bang aning chiroi dolo. Labang so aning chiroi hut alam che than bom hut richo tum jang le dun ro. Ma richo tum ke ther ke hapen alang itum phan pachiri dun toilo asomar tum phan. Kungri apia po tum alang tum ke do dim an le dun si auso mar tum phan mate alang tum asomar tum phan chloroform ke pat tip tanga an pacho dera masi amek pe jang clip lo. Lapen kungri lapen kang therta amek ke prangdam ha richo he. Lapen badu ke juda por akungri akang thera richo bange thom kiti warkur. Lahelo labang so Artu po la marjan ato muke. La si thanta jong sin ani labang so la marjan lang elo protang te star rating pinang ji protang te nang le ko ansi pg 5 ang bong pen. Nili pen ke 1.5. Athe 1 star bang ke dam ju po luna long. Ala marjan ato mu bang ke ako ko ato mu. Sitami aluna bang ke non alun si biro. Modern alun si bidun ro. Another 1 star dialogue script bang paong chat nang lang lapen pang tang chat nang lang. Lapen bang ke half star than po next bang ke half star athe bang ke lake itum actor tum ke dak an vela bang actor tum ke dak an le elo la bang ke lalo actor tum phan pressure picture nang lang athe ma acting long seriousness aveda lapen ko half star than tholi po la bang ke dress ong dung ke arlo soto lalo a film a story ke andam ke ha aku ko story lo lapen ka shooting sta me habira jo side lo athe itum karbi a kheitum ke ha ku penta habit haram long si ke do tum pina la sila puson lo protang te hula so kai hut ke labang so ala malong ke do apinia bang ke hala so chi lang ba mate long le lang ba la sila bang so ala marjan fan ke that's all la sila bang so video bang part 2 nang klang lang hala bang ke deep fried. That's all for today. I hope you guys enjoy it.